Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are samangken beten kaula beti nyampeaki materi basa Madura ing Kak Dinto tembung macapat Madura. Kak Dinto macem-macema tembung macapat Madura. Saterusipun tembung macapat Madura paneka minangka kadadian dari salah setong ngaseni sebede epolo Madura seodi neng masyarakat Madura juga. Parlo ekauningi ben saben tembung agendu atoran beng sebeng otabe bede atoran nabi tibi. Setong pada andegen otabe banyak epon pada edalem tembung ampon etantuagi. Sapanika jugen dalam katentuan guru bilangan tor guru lagu epon. Separlo ekauningi bede seasma epon pada getra guru bilangan tor jugen guru lagu otabe guru suara. Nah, Kak Dinto apa saya maksud pada engki panika bidana beris otabe biri delem tembung. Saterusipun apa getra Kak Dinto? Getra engki Kak Dinto beris otabe biri se agendu setong okara otabe setengah okara se etandei koma. Di ojak gempanga manabi neng tembung Kak Dinto getra sebut juga beris otabe biriepon. Guru bilangan egi Kak Dinto banyakna kecap ben saben pada. Di manabi neng bahasa Indonesia Kak Dinto banyakna bitong per suku kata. Saterusipun guru lagu otabe guru suara. Egi Kak Dinto geger suara ben saben pongkasana pada di akhir kata epon. Saya maksud guru lagu, guru suara neng tembung macapat Madura Kak Dinto. Saterusipun Kak Dinto macem-macema macapat Madura. Sekaping setong artate. Artate Kak Dinto pangarep semanis. Betege lemes mamanis. Cek saena manabi egunaaki otabe ejer beeki beburugan becek. Tembung artate Kak Dinto ciptaaki sareng Sunan Kalijogo. Sekaping 2 tembung Mas Kumambang. Tembung Mas Kumambang Kak Dinto artena talebet sosa otabe ngeres. Sekak 5 tembung Mas Kumambang Kak Dinto ciptaaki sareng Sunan Kudus. Saterusipun senom. Senom artena poposa acem, poposa dauna acem. Agendu banyak parsemon. Dadi neng edalem tembung senom Kak Dinto banyak agendu parsemon. Tining senyiptaaki tembung senom Kak Dinto Sunan Muria. Sekaping 4 kasmaran. Kasmaran Kak Dinto artena taresna. Manabi neng bahasa Indonesiana Kak Dinto cinta. Saya maksud Kak Dinto taresnana orang laki dek ka orang bini. Otabe taresnana makhluk dek ka makhluk lain. Otabe se utama iki Kak Dinto taresnana makhluk dek ka seko basa Kak Dinto sebeda kandungan epon neng tembung kasmaran. Tining senyiptaaki tembung kasmaran engki Kak Dinto Sunan Giri. Saterusipun sekaping 5 salangit. Salangit Kak Dinto pajet kante otabe karukunan.
Ining sing nyiptakake tembung salangit Kak Dinto Sunan Kudus. Saterusipun se kaping 6 engki Kak Dinto tembung mecil. Mecil artena keluar. Kaangkuy tembung Kak Dinto enalikana kagandrungan. Dining sing nyiptakake tembung mecil Kak Dinto Sunan Kudus. Saterusipun pangkor. Pangkor Kak Dinto arteipun buntok. Apa napa? Terkandung neng tembung pangkor Kak Dinto. Kak Dinto biasana maos enalikana ngadepi parpadun perang. Parpadun perang dining sing nyiptakake inggih Kak Dinto Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus Kak Dinto manabi neng sejarah Islam Kak Dinto tamasuk salah setong panglima perang. Dadi pacet saya manabi asabab panglima perang Kak Dinto agebe sair otabe tembeng kaangkuy ngadepi parpadun perang. Sekaping belu engki Kak Dinto turma. Belu Kak Dinto turma. Turma Kak Dinto artena macan. Artena macan angkuya ebektona anapso otabe didedina perang. Dining sing nyiptakake tembung Kak Dinto Sunan Bonang. Tor saking bingking kaping 9 engki Kak Dinto macapat pucung. Macapat pucung Kak Dinto artena kalua. Kecap. Bek-abek rarengenan. Biasana gunakake enalikana bek tebegen. Dining sing nyiptakake tembung macapat pucung Kak Dinto Sunan Giri. Nah, Kak Dinto beda sangat macem tembung macapat Madura. Bengse benga tembung Kak Dinto rata-rata tombuna kepanika tombu ejeman Majapahit akhir otabe di Budina. Artena pun apa? Artena ejemana ponjule agama Islam. Artinya di waktu Islam baru pertama kali muncul. Nah, beda si adebu ejeman kawelian. Apa napa Mak Kak Dinto? Beda si ajar bagi juga tembang panika nyiptaaki para waliullah. Nah, manabi iolati rata-rata Kak Dinto sadejana nyiptaaki para wali songo. Apa napa para wali songo mak nyiptaaki tembang asabab rata-rata segunakake kalaban para wali songo kaangkuy nyebaraki agama Islam Kak Dinto menggunakan metode akulturasi budaya, di percampuran budaya kaangkuy menarik minat orang-orang sebede neng etana jebe Kak Disa kaangkuy seneng dek ke agama Islam. Nah, tujuanna tantona kaangkuy nabur ilmu agama Islam lebet tembeng macapat Kak Dinto. Ampun disebut lagi bro. Nah, contohna dalam tembeng macapat Kak Dinto caritana Nabi Yusuf. Jadi disisipkan cerita-cerita agama Islam. Selaitukan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, caritana Nabi Musa sareng Firaun, tor en lain epon. Nah, Kak Dinto lanjut saterus epon. Nah, rumus macapat. Nah, dadi segala ampun beda katentuan. Nah, ampun beda peraturan. Nah, tembeng-tembeng macapat Kak Dinto. Nah, mana bisa Kak Dinto cuma ngalak contoh tembeng macapat pucung. Kak Dinto beda teke. Nah, Kak Dinto saya bebe pampak Kak Dinto teks dari tembeng macapat pucung. Toh, nyaman tembeng pucung. Nah, ketrana beda pampak. Di setong 2 telok 4. Nah, nikah setong ampun. Terus guru bilanganna Dito. Nang ketra setong nang baris pertama guru bilanganna kotu 12. Ini karumus kotu 12. Jadi bitong per suku kata. Jadi cara mitong ma
ju pada raja sokor de se agung. Nah, jadi Kak Dinto jumlah epon 12. Nah, guru lagu epon, apa napa guru lagu? Guru lagu Kak Dinto monyina suara neng edi budina pada gegere suara. Di mana bineng getra nomor setong, beris nomor setong, guru laguna edi budina keng bingkenga sowakotu aswara o otabe aswara u. Ras Kak Dinto agung jadi aswara u. Getra sekapeng 2. Jumlah bilanganna otabe guru bilanganna engki Kak Dinto beda 6. Jadi menosa keparengan. Jadi menusa keparengan. Jadi beda 66. Beda 66 torjuken guru laguna kotu aswara a. Sekapeng 4. Sekapeng telok. Getra kapeng telok. Guru bilanganna kotu beluk. Jadi kotu bebeluk. Di akal sampurna tor seneng. Guru lagu epon kotu aswara otabe i. Iya, neng. Ampun leres juga. Tor sekeng bingkeng. Ingkak Kak Dinto. Getra sekapeng 4 kotu a jumlah 12. Jadi kotu a jumlah 12. Ben guru laguna kotu aswara a. Nika beda nikmat lebih raja dari jeria. Pon leres juga guru bilangan 12, guru laguna aswara a. Nama nabi nang macapat lain otak artate, mas kumambang, tor lain-lain epon, rumus Kak Dinto bida asabab setiap tembang macapat Kak Dinto ngagungi aturan bengsebeng. Ngereng kangkui malanjut lagi nika teks tembang macapat pucung. Dalam alaguagi tembang macapat pucung Kak Dinto beda pansaponapan notasi. Nah nanging are samangken ngereng kangkui ajar katipun apa alaguaki tembang macapat pucung Kak Dinto. Di ngereng Bapak pucung ropana amin dekunong tada rengse tresna malakapi pada beci dingkang kunan elos ngesprengesan. Gampang kan? Nah, titik ngereng sakalan lagi. Bapak pucung ropana amin dekunong tada rengse tresna malakapi pada beci dingkang kunan elos ngesprengesan. Nah, insyaallah gampang kaangkui alagu lagi. Satrosepon Kak Dinto bada tugas individu sekotu elak
elaksanaki otabe kotu elakoni bengse benga oreng. Apa tugasnya pon? Ia tore keangkui saben oreng akebe video ebekto ala kuaki macapat pucung. Jadi masing-masing orang Kak Dinto merekam video di waktu melakukan tembeng macapat pucung. Cukup gempang keangkui elaksanaki. Karena sa Kak Dinto saya bisa peden kaula sampai aki korang lebihna non sapora tamaipon mana banyak kekaleruan peden kaula Kak Dinto masih ki puru ajar terjukan samoga Kak Dinto bisa bermanfaat kaula tor sadajana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.